West Carbinglong District along ta BGP at tumpen vote ke rekamay dode sang sepen ke pedupon. Army lapen Civil Administration at tumpen langit hiyahod kerap ke pajurjia pan chisik chedang pon. Taralang sa Youth Committee at tumpen World Environment Day katalon Japan kachisik. Kardom nili karbia berta thanbang thare chisong tero non bertang thonpen arjik tha wo signify ke thom arni West Carbinglong District hawar long thom MEC constituency BJP as songpen vote ke hangamai ke pidupon ingdeng kre ke thom angdeng Carbinglong Termas Council kilig Japan arni wo signify kretok siarni hot pondena phi Bharatiya Janata Party asong hinpen ta dote sang CC rongkang MEC constituency lapen Hamren MEC constituency lapen Socheng MEC constituency lapen BJP at tumahinpen vote ke rekamay ke pedupon halapurong kang MEC constituency hinpen sad gawalong BJP amay padupon lapen ongdung Congress lapen HSDC songpen Bharatiya Janata Party songlong chepa ogdun pen Horen Singh be ajakong mate BJP ajakong pangtangdun Hamren MEC constituency hinpenta langsodo along BJP arat P amay ke pedupon lapen Socheng MEC constituency ahin penta umrua rong along BJP vote ke rek amay ke pedupon. Ini problem kan? Hak ini juga district development council development mereka isibet anda aporkan itu. Yang dipilih itu anda pilih lah. Jangan dipilih dia tinggal berapa? Jangan cuma bersama yang bu. Kalau apa pikir dan musik makan dia berapa? Bawang ayam sudah tidak berdiam di bawah. Jangan Pinpur me Socheng MEC constituency ang kangalong umrua rong ajur ding kluipen mesen at tuwarawi lapen mesen ing tiret kijuna lang awi ajok radatum pinangan kisung nang chichak nang lo kedamtang Kongres sa Sorkar ke dobo mahut setami rupsing teron si MEC constituency IEM lo bon sitami thangnat ke rapon avideta jok radatum sung nang lupusi chethan renti bon sitami puthot BJP pen rupsing teron tiket chepolong dun to dead pen non kevangji BJP Sorkar koansi umrua hawar langpon pumala ke aporsi chinidun po rupsing terone hinpen kachechak chipapleng pon jima mate haidet pen tingni det jima lake aporsi thegdun long po Army lapen Civil Administration na tumpen Kopili Aroy Ari Dharamtur po adimlong wo signify ke thom arni langit he ahod rada tumapan kerap kapajer do nang jia panchi sik chedang pon labang so kache sik chedang pon mate kache parang pon make rahat pu Dharamtur along anerlo porpai crazy pen arni tili siaporan Army Red Horn Division na pen Morigaong District Administration na tumpen ongdung arada tumpen kache paklang pon pusi berta nangle labang suasai keding pon iya theki mentu niya por hut setame langit hepen kisung ke po arada tumapan kerap ke pajer do na pen kapejok dun nangji kosonma laso puthak si Army SDRF NCC lapen school also maratum pen kachise kachedang pon nangji aron heihui chepaklang pon labang so kache parang pon asai kecheng siang dengke lamthe than pachini pon lapen thu koson si Army Civil Administration at tumpen kisung ahod kerap kepajer pon nangjima lahai pachini pon anparta aduntu abangke koson pensi kirap kepajer pon ang jima lahaya putaksi chepaklang ponlo bangso ka cheparang pon sayang dengalong Morigaong District Deputy Commissioner lapen District Administration along pinangan kitigidinga tum chetong dun lapen anparta ongdung arada tum penchenglok NCC Cadets College kidu na tum lapen school house sumar tum bangso sayang dengalong kilang chetodun renti wo signify pli arni ada porpai keba porpen taraleng so Youth Committee hinpen paterpi ponsi World Environment Day katalon Japan kachisi kachedang pon pen taraleng so area claim so maratum pan arjan ki kachepati asai padopon pusi kad news channel perang ke Mongol Kropen berta nang pali KCS Central Committee asai hem taraleng so dipualong taraleng so Youth Committee atumpen World Environment Day katalon Japan chisik chedang pon si
claim sumara tumapanta arjan ki hi kachepati asa hehui kipidupon birta kelong no na tengke non kevang jia por along kaprek ang denga jay mix itami kideng jia pan chisik chidang pon lapen bang so arjan ki hi along kachepati atumapan anong nam ang tek lapen nong namalo hehui kepajir pon padoji puta taralang suyut komite amaipu long kumar terangihin pen birtap nang pachinidun para akira pen tolong le agani litum yut ahin pen cepat di kono sabe ni litum bang cepat duk pen si cepat di kono sini tung lau smart han istiali doji alang tuhan afran anso se future ki pami konsen je pan sini tung tang so student mane ke charli bong smart han ni tung isi la awar sai ki kon isi competitive ki kon so competitive ki bia long pen ani tum isi certificate mate isi nong nama lo lason ki thik pon ro ma ini tum lama ke dulu athai isi lason ke chapate long ngi isi certificate kon pe mate ke chapate yang thekala alang tumbang awede ji das unon fini le thana isi hei no da wang beta thekla sini tuma certificate tap tipo ape nong i stamina tum pajel pon non malam so por pandihin na parman birta mo ington panik sineng Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kechuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kechu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akinang sot hormu longpon ikji. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kechuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kechu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akinang sot hormu longpon ikji.
যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তই কমলাটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 99541199259. Don Bosco Junior College, Difu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. Dihinamo pipotot birta lawang tulo. Ripun bora di purong sopi hitialong wo signify ke tom Arni kang sampor pai popen Congress a songpen. Vote ke hanga mai kepidopon. Mailong MP Biren Singh tipen kachari pon a mailong aluhisar po manpen. Assam Pradesh Congress Committee a mai pu ripun bora chetong dun. An parta bogojan MLA Barim. Kleng duning ti MLA Barim bidasing leng pendanglok pinangan kithige dingatum chetong dun. APCCI amai pu ripon bora di purong supia hiti pialong Congress atumpen vote ke hanga mailong chetong dun pen lam ke jai pon laki BJP atum MP kilega prang lam chak chepapleng luma দিয়ে এটা দেশৰ মান উৎসৱ কিন্তু আজি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় থিয়েটাৰ পাৰ্টিৰ এক্টিঙৰ দৰে এক্টৰৰ দৰে থিয়েটাৰ পাৰ্টিৰ এক্টৰৰ দৰে প্যাৰে ভাই আৰু বহনো प्यारे भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा मैं ये करूंगा इसको करूंगा मैं ये करूंगा Piniarni anta thangnata papleng pon peleng BJP along minister ke man atum ke local mati BJP asong binong penkali broiler side BJP rada song pen kachupang lima tumaphan anke hemkang sam benglabji po alam chak Piniarni Himanto Biswa Sarma phan neping nang loma mainte BJP along Dunjoyamat Ingter at Loma. Lapen Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghangta BJP Dunjoyamat Ingter at Amat Karbing Long Autonomous Council Alongta BJP Asorkar Pinagamat Chupanglim Avidet Loma. Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Inot Soar Lopen Lam Doko Kapita Nepon Tekte Lahen Loma BJP Asorkar Aning Kehang Pusi Mailong APCC Amai Puborapet Ning Jepon. Assam Pradesh Congress Committee APCC amai pu ripun boralapen arisang huatum karbeng lo along nang suntang lo alang tum songpen kilik kitorabang pulapen abang pitum apan kirab japan si karbeng lo nang sun Karbing Long Autonomous Council along MEC ang hoy kadoga ve inkora trok do Congress pen inkora trok MEC ang hoy along ta chipate dun Karbing Long Autonomous Council long putot Congress ki long nang ji po alampen APCC amai pu bora Lapen arisang ho tum vose ke thom Arni pardon ronpen nomati harogat langper poluni hehui constituency along kiliga farman pachetak pon kilika pachetak amailong KEDCC amai pumate MP Biren Singh tita chetong dun nomati constituency BJP pen kithur abang poritis ing hilapen Congress pen kithur asok terang si kilik haiji pusi bang hinita perang kengno pachetak pon
এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ব পাৰে তেওঁহে ক'ব পাৰে ইমান এখন পাম বুলি কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিম আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলত আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি চৰকাৰ গঠন Pinia bertabang kila pon si Kang Toniglo, la ibom takad niyo sinak, dumi tagmi kurang tu.